لسرانسری کردستانه و به تایبەت جی لباشور کردستانه که مرو چاو خو کدا دگرینه مرو دنیره خانی و آواهی نو آواده بن. او خانی و او آواهی تا چه راده راگربارن. متریال آواکرنا وان خانیان تا چه راده جنگه را باشن. اوین کوا خانیان آوادکن تا چه راده دگرمه و سرمه و پارستنا وزای فکرینه. هیرو لستوکهولم ام لپیشنگه ها خانیین اکولوژینه. تکنولوژیا هری داوی دواره وان خانیان دا و گلک پرسندن ایرو برسی و خوار دگرن. آواکرنا ایکولوژی جگلک بشان پیک دهید. جبو آواهیان، کولان، گرک و یان جبو آواکرنا باجاروکان، هلبجارتنا جه آواکرنه پیوست گنجاو به. شیوه آواکرنه، ماده این کد آواکرنه دا بکار دهین، پارستنا جه سرمایه و جگرمه، پاکبونا بای هندر آواهی جبو جیانک ساغلم، آویتنا گمار و پیساتی با آوائه کی کمروف بکار به دیسا سوده جه ورگره، مصرف لینرینه و خدمت آواهیان هنکن جمرجن آواکرنا ایکولوژی. آواکرنا باجاران برنگ کی راگربار نتنه تیوریه نتنه نظریه. دولت سوئد آلیکاری دکه و شرکت جی وان پلانانا جیبجه دکن. اف کمپانیا هنه کنها مواردنگ بکن اوانا پلان لگلک جین سوئد جیبجه کرنه و لگلک ولاتن دنجی هنه. هی پویر؟ I Sweco så är vi inte bara arkitekter utan vi är också ingenjörer och miljöexperter och vi som arkitekter jobbar både kompanija Sweco da اندازیارن آواکرنه هنه اندازیارن سیویل و پسپورن جنگهه به هفکاری دنوبرا وان هر سی آلیان ده امخانی، کولان و گرکان و هر وها باجاروکن کمپلیت آواد کن با آوائه کی که جنگه دوست بن جبو وی آمانجه پیوسته مروف گلک تشتان برچاو ببه زانست آواکرنه، تکنیک و جنگه به هفره دبنه یک کنسپت. دوی هزرا اکولوژی ده هر بشکی بچوک ده آواکرنه ده باندوره لتواهی و هزره دگه. گاوه که ام باجاروکه که آوا دکن، ام برد فکرن ده چاوا آو و وزه بوی باجاروکی به آسانترین و ارزانترین شیوه بهتا پیدا کرن. هر وها ام پلان دکن ده چاوا آوا پیس گمار و جبرمایین دن به چه آوایی و کدا بچن و پشت را پیوسته چی لبید. تماشا کل بر. گاو ام وی باجاروکی آواد کن ام دفکرین که هاتوچیا گشتی ده چه آوا به. پیدوین جیان دوی نزیکی دست نشتجیان به دکو اوتومبیلم کار نینن. وزه یا ناو ماله و یا باجر جبا حوزو جوزه یا روژه دید. مبوسا پلان کریه که جبرمایین خوارنه ببنه وزه لی نایلون، شوشه، حسن و لامپین شوتی بچنه جهن تایبت در کجنوه بکار بین. هر وها ام پلان دکن که آوا پیس و کاریزه وی کدا بچه و چاوا انرژی جه پیدا ببه. نونرین کمپانیا ما لپینجی ولاتین جهان هنه و لکه دریجی ام پیوست بن اما بچنور. یک جکیشین آواکرنه اوه پیدا کرنا متریالین راگربار و متریالین باش بو جنگه. اف کمپانیا مز پیشکش دکه جبو بوریان و جبو روی آواهیان. جبرکو مز گلکی خودگره خراب نابه و گاوه که مرو بخوازه پشتی نزیکی 100 سالی بگوه رژی مرود کاره بحلینه و جنوه تشتن نجمز چیکه که ام هنک زانیارین زیده تر لسر مز ورک. Hej. Ja, jag är Pia Voutilainen från Scandinavian Copper Development Association. ئێمە کۆمپانیایەکی نێونەتەوەی گەورەی بواری مسین. دەزانین کە زیاتر لە 5,000 ساڵە مرۆڤ مز بەکاردەهێنێت و دەشتوانێت بیتوێنێتەوە و جارێکی دیکەش بەکاری بێنێتەوە. بۆ نمونە سەربانی ئەو خانوانەی کە لە مز دروست دەکرێت
بەدەیان ساڵ دەمێنێتەوە بەڵام کاتێکیش کە پێویست بە گۆڕینی هەبێ ئەوە دەتوێنرێتەوە و سەر لە نوێ بەکاردەهێنرێتەوە. بۆڕی ئاویش هەر بەو شێوەیە ئەوانەیان کە لە مسن تێک ناچن. ئێمە هەندێک بۆڕیمان بینیوە کە تەمەنیان 80 ساڵە و لە مس دروستکراون و تێکیش نەچوو. متریالê ku di avakirinê û îzolasyonê de dihête bikaranîn pêwîst e ji jîngehê ve. Madeyên jehrî tê de bikar nehên û dîsa li jîngehê vegere. Ev prose naskiriye bi navê zivrandina ekolojî. Vi är ett försäljningsbolag som säljer byggmaterial. Em hemû materyalên avakirinê difroşin ew ên ekolojî. Wek nimûne em kaxezên rojnameyan hûr dikin û wek îsolasyon bikardînin. Em ji hûrikê daran erd û dîwar û banên xaniyan çê dikin. Her wiha reng û maddeyên ku li dîwaran didin ji hindir û ji derve dem çê dikin. Hemû materyalê ku em bikartînin ji jîngehê ne û gava ku li jîngehê vedigere ew bêziyan in. Va makîneyê hûn dibînin kaxezên rojnameyan dihêre, baj jî lê dide û dîsa dixe ser hev û dike îzolasyon. کۆمپانیای سیمنس ڕێگا چارەیەکی کۆمپلێتی بۆ ژیانێکی ژینگە پارێز لە باڵەخانەی گەورەدا پێشکەش کردووە. لەم سیستمەدا خان و وزە لە سەرچاوە سروشتیەکان بەرهەم دەهێنێت. وزەی کارەبا خەزن دەکات و هاوکات ئەم تۆڕە گرێ دەدا بە تۆڕی کارەبای نیشتیمانیەوە. لەم سیستمە ئەلکترۆنیە پێشکەوتووە وزەی بەرهەم هاتووی زیادە پاش دابینکردنی پێداویستی خانووەکە لە کاتی بەرزبوونەوەی نرخ دەفرۆشرێ و کاتێک نرخی وزە نزم دەبێت دەیکرێت و زەخیرەی دەکات. نمونeyên avahiyên ekolojî li Swêdê roj bi roj pirtir dibin û li nêzîkî bajarê Östersund li Zozanên Swêdê ku zivistanên wan zor sarin, hinek avahiyên ekolojî peyda bûne. Vi har under 10 års tid utvecklat metodiker och olika angreppssätt när det gäller hållbarhet. Di hindir 10 salan da em li ser dixebitin ku xaniyên ekolojî ava bikin, xaniyên ku mesrefên wan kêm bin. Me dibistanek li Bakurê Swêdê ava kiriye bo 105 xwendevanî. Li ser banê wê solsêl danîne, karebe û germaya hindir ji wê tê. Me du avahiyên din jî serî kirine, lê hîn xelk neketine de ye. Şertê dewletê bo xaniyên ekolojî ew e ku mesrefê wizeyê her metreke çargoşe di salê de ne zêdetirî 103 kilowat be û mesrefê xaniyên me nîvê vê jmarê ye. Bi rastî em bi vê jmareyê jî serbilindin. لەم پێشانگایەدا بەدەیان سمینار لە پەیوەندی لەگەڵ نوێترین زانست سەبارەت بە خانووی ئێکۆلۆژی بەڕێوەچوون. یەکێک لەو سەمینارانە باسی لە تەندروستی مرۆڤەکان لەو خانوانەدا دەکرد و بە ئامار نیشانی دەداکە ڕێژەی شێرپەنجە لە نێو دانیشتوانی ئەو خانوانەدا کەمترە و توانایان زیاترە و تەمەنیشیان درێژترە، کەمتریش دووچاری نەخۆشی دەبن. ئەگەر مرۆڤ بیر لە داهاتوو بکاتەوە ئەوە دەبینێت کە مەسرەفی لەسەر کۆمەڵگا کەمتر دەبێت. Eger miro temaşeyê varismê li pişta min dike, miro dizane rûn yan jî çewrî çi qase belaya li ser serê jîngehê. Ew çewriya ku em kartînin, laşê mirov tenê faîdê ji 10% wê dibîne. Ew ê din hemû diçe jîngehê. Bêhna wê derdikeve û mirov madde kîmawî jî bikartîne ji bo ku wa bêhne û wê çewriyê bibe. Ew çewriya û ew bêhna û ew tiştê kîmawî jî darine nava erdê û jîngehê xerab dikin. Ev kompanya ku niha em li werin çareseriyak ji vê kêşeyê re dîtiye ka em zêdetir zanyariyan ser were.
Ja, jag kan berätta lite. Det är en resa som har pågått sedan 95 där någonstans började. ji sala 1948 da keresteyên dabeşkirina rûn û avê hene. Lê sala 95 lêkolîneran bakteriyek dît ku dikare çewriyê bişikîne. Loma jî me bi teknîka nûjen kêşeya rûn çareser kiriye. Temaşeke, eger em xwaringehekê nimûne bibin, rûnê ku ew ji bo xwarinê bikar tînin, nêzîkî 10% wî rûnî dikeve zikê mirov. Ew ê din hinek diçe nav boriya dumanê û di fîlteran da dimîne, mirov mecbûr e bi ava germ wî rûnî jê bibe û ew jî enerjiyê xerc dike. Beşê ku diçe nav kerîzê, dîsa diçe ba şaredariyê û mesref lê dibe ji bo çareserkirinê. û ya din jî kêşeya bihna genî ye, ew jî kêşeyeke mezin e. Odeyên ji bermayîn xwarinê, yanî odeyên zibil, mecbûr e bihêne salkirin de ku bihna genî jî dernekeve û ew jî mesref e. Em çareseriya erzantir û baştir ji van hemû kêşeyên re pêşkêş dikin. Em çareseriya çewriyê ji destpêkê de ta dawiyê pêşkêş dikin. Yanî em bixwe keresteyên xwe çê dikin, em wan swar dikin û salê 4 caran em wan servîs dikin, yanî xizmeta me komplêt e. Di rastiyê de konsepta me ya çareseriyê erzantir dikeve gava ku mirov dûr bifikire. Yek ji mesterîn kompanyayên avahiyê li Swêdê navê wê Skanska ye. Skanska ne tenê teknolojiya ragirbar a avakirinê da projeyên dar dixe, her wiha berê xwe didê xwendevanê û endazyarên ku li zanîngehên Swêdê dixwînin de ku projeyên ji xwendevanan wergire û xelatan bidê wan. Sala îsal 4 kesan xelat wergirtine. Yek ji Stockholm, di duyan bi hev re Göteborgî û yek jî ji bajarê Malmö. Sê ji wanan hal vê de rêsekînane, wê bi kurtî ji me re behsa projeyê xwe bikin. Hej! Hej! Kan du presentera dig själv? Ja, Sofia Lundholm heter jag och jag ناوی من سوفیایە، خەڵکی شاری مالمۆ. دەمهەوێ بڵێم کە ئەم خەڵاتم بۆچی وەرگرتووە. کەناڵێک لە مالمۆ هەیە لە دەوروبەری ناوەڕاستی شار. پرۆژەکەم ئەوەیە کە چۆن زستانان مرۆڤ ئەو کەناڵە بکاتە شوێنێک بۆ کۆکردنەوەی خەڵک لە دەوریە. هەر وەک دەزانن زستانی ئێمە لە سوید زۆر ساردە. جێگایەکی گونجایی واش نییە کە خەڵک کۆ بکاتەوە. مرۆڤ دەتوانێت ڕووناکی جۆرا و جۆر لەو کەناڵە بدات. ئەو ڕنگانەی کە دڵشادکردن بە هاوکاری بۆری ئاوی گەرم بتوانرێ ئەو کەناڵە گەرم بکرێت. بەو شێوەیە هەم وزە کەمتر بەکاردهێنرێ و هەم دڵی خەڵکیش خۆش دەکەی و جێگایەکیش دەبێ بۆ کۆبوونەوەی خەڵک. ئێمە خوێنکاری زانکۆی شاڵمەشی یۆتۆبۆرین. بیرۆکەی ئێمە ئەوەیە کە هەر خانوویەک یان هەر پارچە عەرزێک بە گوێرەی پێویستی ئاڵوگۆڕی بەسەردابێنین. بۆ نمونە نووسینگەیەک ڕۆژانە بۆ کار 8 کات ژمێر کراوەیە. پاش ئەو 8 کات ژمێرە دادەخرێت. بیرۆکەکەی ئێمە لێرەدایە. پاش ئەو کاتە کەسانی دیکە بە گوێرەی پێویستی خۆیان بتوانن کەڵک لەو شوێنە وەربگرن. بۆ نمونە بیکەن بە ژووری خەو یان هەر پێویستیەکی دیکە. بەم شێوەیە پێویستی دروستکردنی خانوو کەمتر دەبێت. بەڵێ ئێمە پێشنیار دەکەین کە نەتەنیا خانوو بە بیرۆکەی جیاواز بەکاربهێنرێ بەڵکو دەمان هەوێ دیزاینیشیان وا لێ بکەین کە سەرنجی خەڵک بۆ لای خۆی ڕاکێشێت و حەزی لێ بکەن. بۆ نمونە پارکی ئۆتۆمبیل کە بە شەو خاڵیە دەتوانرێت بکرێت بە مەیدانی تۆپی پێ. ئەگەر ئەم بخوازن لەسەر شێوەیە ئاواکردنێ بۆ پاشەڕۆژێ بفکرن، دەبێ ئاواکردن ji بۆ ژینگەهێ نە بارگرانی بێ û bixwe jî ragirbar bê. Materyalê ku têda bikartên ji jîngehê re nexerab bin û jiyana têda jî bi mesrefekî gelekî kêm û barekî kêm ji jîngehê re. Pêşangeh di derbarê van tiştan de.